Reception de Congo Kalobe, tunayo furaha kwa kutupokea. Ndani ya reception tulikutana na kabila mbalimbali, ila upendo wetu haujawahi kutuchanganya. Ni de Congo tena Kalobe, Barumbe, Lora na Jonathan na Patrick na Haya, na wakumbuke upendo wenu mulioninyia, ila sijawa nasahau shoka kwa upendo uliotufanye. Ila na mama Abigail, unatuheshimu ndani ya reception, tunaomba Mungu atusaidie sana, ila kuna watu wanajitafutia ili wawe na maisha mazuri. Nyumba hatuna, tunaishi kwenye mateti, ila teti nyingi zimeharibika. Tumekuwa kama fungwa ndani ya reception, ila Mungu tusaidie tuwe huru na kendi, ila tunakaa ndani ya jangwa. Moyo inauma, nani tatusaidie de Congo, naomba Mungu atusaidie de Congo. Kama Mungu tusaidie tuwe huru na kendi, ila tunakaa ndani ya jangwa. Moyo inauma, nani tatusaidie de Congo, naomba Mungu atusaidie de Congo. Kalobe, Lora nayo furaha kwa kutupokea. Ndani ya reception tulikutana na kabila mbalimbali, ila upendo wetu haujawahi kutuchanganya. Ni de Congo tena Kalobe, Barumbe, Lora na Jonathan na Patrick na Haya, na wakumbuke kwa upendo wenu mulioninyia, ila sijawa nasahau shoka kwa upendo uliotufanye. Ila na mama Abigail, unatuheshimu ndani ya reception,